Halo guys, ada ondel-ondel lagi guys. Iya. Kalian mau ngejar? Mau. Kejar, guys. Dadah. Saya lagi minum, guys. Ayo. Kita kejar sebentar aja ya, jangan lama-lama ya. Soalnya mau buka puasa nih guys. Kita lagi ngabuburit. Ayo nih. Ondel-ondelnya mana guys? Asma terus deh. Gerobaknya jatuh guys. Gerobak sama dia jatuh. Jadi dia marah. Di mana motor? Iya. Goyang, goyang, goyang. Iya, biarin aja. Awas kan, motor, sepeda banyak. Suara gerobak marah. Tadi lu udah jatuh. Awas. Ondel-ondel ngabuburit lagi guys. Ondel-ondel orang ngabuburit lagi. Iya dia joget guys. Iya goyang-goyang guys. Ada kolak nih guys. Ada lontong nih guys. Udah Salim ayo balik. Udah. Ada es, guys. Iya ada es. Ada seblak, ada sempol. Wah dia berhenti di depan es. Dia sepertinya mau beli es. Iya goyang-goyang guys. Dia berhenti di depan es. Dia sepertinya mau minum es guys. Udah yuk balik.